Roštiljada je jedan brend, jedna dobra stvar koja se, nažalost, u zadnje 2-3 godine srozava, pretvara se u jedan vašar u centru grada. Zašto vašar u centru grada? Imali smo mi razmišljenja da tu Roštiljadu prebacimo, ali, nažalost, opštinska uprava do danas nije obezbedila ni jednu lokaciju za pravljenje bilo kakve manifestacije, ne samo Roštiljade. Vidite da mi nemamo koncerte na otvorenom, mi nemamo jednostavno cirkus kada dođe, nema gde da se postoji. Mi nemamo mesto gde bi se te manifestacije mogle održavati, a da budu adekvatne manifestacijama. I mislim da se to treba raditi. Mi imamo u našoj bližoj okolini, tu su i arheološki iskopine Caričin grad, tu je banja, Sjerinska banja sa izuzetno lekovitim svojim vodama. Mi imamo potencijala, mi imamo tu čuvenu iglu koja se pojavila, koja je nađena na arheološkom lokalitetu Hisar, koja jednostavno nije marketinški dovoljno propraćena. Jer u današnje vreme, ako se nešto ne pojavi na televiziji, kao da se nije desilo. Ako se nešto marketinški ne predstavi, kao da se nije desilo. Tu su i naši kapaciteti, nadam se da će se ti hotelski kapaciteti malo popraviti, a to je jedan od najvećih problema za vreme bilo koje veće manifestacije u Leskovcu.